PZU dr. Gorica postoji već 16 godini i danes predstavlja jedan sovremen laserski i medicinski centar koja dava i pruža najsovremenata tehnika, vodnostna dermatologija i estetska medicina. Vodnostna evropski tip za mene ne je samo sovremena medicinska oprema i ubava prostorijama, da iskreno dosta vložuvam vo sve to i tje vložuvam. Za mene jedan evropski tip je predse prijem na sami od pacijent, tretman na sami od pacijent i energijata koja ja pružam prema pacijentu. Za da budeš dobar doktor, ne je samo da postaviš točna dijagnoza, tugu da go razbereš pacijenta od koje je protiv vas, sosjeta njegova bolka, stravovi i iščekuvanja postavljanja na dijagnozata. Ja sam na moja menadžerska pozicija, koliko što i postoji sama ordinacija 16 godini. Perfekcionizmot, inspiracijata, kontinuiranata edukacija, moja ta ljubav prema medicinata me vodile da bidam sve podobra i podobra, a empatijata da ostanem i da bidam dobar čovjek. Tako da ova ravnoteža pomeđu ove rabuti me dovele do pozicija do koja što sam danas. Vopšte svo to kako što je naše to, kada što ženite postojano se borat da se gi dokaže svoje te vrednosti. Ja bi im poračala na novite ženi menadžeri, a to je predse da si se sakat sebe, da veruvat vo sebe, da vložuvat vo kontinuirana edukacija, da prezemat liderski ulogi i da sozdavat novi pozitivni promjeni.